Kada nam klijenti dođu na prvu seansu, obično imaju različita očekivanja od nas psihoterapeuta. Međutim, zajedničko im je da svi načelno žele da se osjećaju bolje. Ono što je naš zadatak je da zajedno sa klijentom otkrijemo obrasce ponašanja koji onemogućavaju njihovo željeno funkcionisanje. Važno je da znamo da su nam neki ciljevi nedostižni ne zato što su zle sile i zli ljudi rešili da unište baš nas kao pojedinca, bez obzira na celokupan društveno-politički kontekst koji nosi svoju problematiku, već da jednim delom i mi svojim ponašanjem umemo da doprinesemo da se ovaj obrazac ne ide mi ponavlja. Na psihoterapiji svakako možemo da otkrijemo šta je u pozadini tog obrasca i to za svaku osobu individualno. Možemo da otkrijemo i kako se taj obrazac menja u vremenu i prostoru. Možemo da otkrijemo i koje emocije i odnosi iz našeg djetinjstva su doprineli tome da se ovaj obrazac tako dugo zadržava i održava. Iznenadit ćemo se kada otkrijemo da mi u stvari volimo taj svoj obrazac ponašanja i da je upitno da li zaista želimo da ga menjamo, kako se to samo činilo na početku terapijskog procesa. Sačekat će nas u jednom trenutku i otpor. Počet ćemo da radimo sve što možete da zamislite koristeći razne metode i izgovore kako bismo sebi i drugom objasnili da je baš sve u redu tako kako jeste i da promena nije neophodna. Neki će u tom trenutku početi da napuštaju psihoterapijski voz, a najhrabriji će ostati. I onda, kada budemo temeljno i sa mnogo ljubavi i topline razgovarali o temama koje najviše bole, daćemo šansu sebi da lagano uđemo u svet promene. Za to je potrebno vreme i strpljenje, ali bio je potreban ceo život da se takvi obrasci i uverenja formiraju, tako da ni promena ne može da se desi preko noći.